Ngomhla ka-6 December ngithi asihlangane lapha ePitoli eMamelodi bafowethu TS Beauty Contest event. Kwi-TS Beauty Contest event uBonganzulu noTumi Nxumalo bazobe bekhona bafowethu nomculo wethu omnandi iGospel Maskandi. Njengoba nazi ukuthi asinithengisela ingulube isesakini bafowethu, and kulokhu ke ngiphethe indaba ezimnandi kakhulu ngoba ngizobe sidlala ingoma ezintsha kuphela. I-album yango 2025 ngithi bafowethu asidibane khona ke lapha ePitoli eMamelodi. Abathikithi azobe etholakala egate-ini, iphuze ibandayo ziyatholakala ngaphakathi, namanye ama-artists ahlukahlukene azobe khona bafowethu. Mawufuna ikwaito uzayithola, mawufuna igospel uzayithola, mawufuna ukujiva khona bakhona abazobe bekujivisa bafowethu. Gcwala ngami ngcwale ngawo bafowethu.